Naila Putri Tubahari. Teman-teman, sekarang aku mau lihat odong-odong. Odong-odong. Odong-odong hajatan nih teman-teman. Itu Naila. odong-odongnya. Wah, udah mulai kelihatan ya? Iya. Nah, Nailanya ngadem dulu panas teman-teman. Oh no.
ya. Lupa pakein topi mamanya. Sampai gosong mukanya. Makan apa sih? Permen. Dah, kita nungguin di sini tempat adem teman-teman. And on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Odong-odongnya sudah istirahat teman-teman, udah sore. Dadah, aku mau pulang. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah teman-teman.